Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriwe muri Kongo Kinshasa. Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo Kinshasa asabye umuryango w'abibumbye gushyigikira igihugu cy'Ukwemeza ko cyabayemo Jenoside. Perezida wa Kongo yabisabiye no ku Leta z'Ubumwe za Amerika ubwo yagizaga ijambo ku bitabiriye inteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Kinshasa imaze igihe ikora iyo bwabaga isaba amahanga ngo yifashe kwemeza ko mu burasirazuba bwa Kongo habereye Jenoside, nubwo nta rwego rumwe mpuzamahanga rurabyemeza. Tshisekedi mu ijambo yavuze yagarutse ku makimbirane y'abitwaje intwaro amaze imyaka ibarirwa muri 30 mu burasirazuba bwa Kongo. Yavuze ko agamije ahanini gusahura umutungo kamere w'igihugu cye no gushyira mu kaga abaturage muri kariya gace. Nta makimbirane yavuze ko amaze kwicirwa abantu harirwa muri za miliyoni mu gihe ngo bagera kuri miliyoni 7 bavuye mu byabo. Tshisekedi yavuze ko mu bigaragara ibera muri burasirazuba bwa Kongo atari amakimbirane gusa ahubwo ari Jenoside. Ati umuryango w'abibumbye bwabo biciye muri mapping report wagaragaje uburemere bwa buriya bwicanyi. Biriya si amakimbirane gusa ni Jenoside ikorwa bucece imaze imyaka 30 yibasira abaturage ba Kongo. Uyu mugabo by'umwihariko yikumye umutwe wa M23 n'ingabo z'u Rwanda agaragaza ko ari we nyirabayazana w'ubwicanyi bwibasira abanyekongo. Yavuze ko nko mu kwezi gushize M23 yifashijwemo n'ingabo z'u Rwanda biciye muri teritwari ya Rucuru abaturage barenga 300 nk'uko imiryango irimo Human Rights Watch yabitangaje. Gusa ntiyagira icyo avuga ku mutwe wa FDLR na ADF maze imyaka myinshi yica abanyekongo. Perezida wa Kongo asubye amahanga gushyigikira Kongo Kinshasa akemeza ko mu gihugu cyabayemo Jenoside. Ati mwemere Jenoside yakorewe abanyekongo mushyigikira urugamba rwacu rw'ukuri n'ubutabera kandi mufashe kubaka amahoro arambye mu mutima wa Afurika. Tshisekedi yakomeje gushyira igitutu ku mahanga ngo yemere ko muri Kongo habayemo Jenoside mu gihe leta yifatanyije n'abarimo FDL yakoze Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda n'ingabo z'u Burundi bashinjwa ko bakomeje gutegura umugambi wo kwica abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge b'abatutsi. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banditswe abashinzwe umutekano muri Uganda babuze aho bacira nayo bamira nyuma y'uko umuhanzi w'Inyeri nka Skin bari barabwiye abantu ko ahigisha uruhino ko gukubita umuntu agapfa. Agaragaye mu maso yabo ubwo yaririmbaga mu muhango wo kwakira kandidatire ya Perezida Museveni ahitwa Kororo. Skin bivuga ko bamushyigikiye bakubise mu bo bakoranaga baramunogoronagwa kwa muganga mu bitaro bya Murago. Umuvugizi wa polisi ya Kampala yatangaje ko umuririmbyi yashakishwa kuri hasi no hejuru abantu bakeka ko wenda yaburiwe irengero. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko kuwa kabiri Rwanda rwose rwaguye mu kantu ubwo yagaragaraga aririmba mu birori byateguwe n'ishyaka NRM byo gutanga kandidatire ya Perezida Museveni. Uyu muhanzi yanabaye nk'uyishongora ku bantu arahaguruka avuga ko kuba yice bimunaniye. Yitangaza nk'umunyamuryango w'akadasohoka w'iri shyaka riri ku butegetsi kandi amaze kuririmba yatashye nta nkomyi kuko byasaga naho abashinzwe umutekano n'ububasha bamufiteho ngo abe yatabwa muri yombi. Perezida Museveni mu ijambo ryavuze ko ishyaka NRM ryajwe ishinga no kurwanya urugomo ruganisha ku bwicanyi ariko ntiyakomoza ku bwicanyi bwakozwe na Skin. Hagati abandi bashaka ko bakandida perezida urimo cyago n'ubwo atari yatsibobone na General Mugisha mu nto baratanga ibyangombwa byabo uyu munsi. Icyo kinyamakuru cyavuze ko Minisitiri w'Uburezi na Siporo Madame Jeannette Museveni yijeje abarimu ko ishyaka NRM ryongera gutsinda amatora. Museveni akagaruka ku butegetsi umwaka utaha bazabongeza. Madame wa Perezida Museveni yatangaje ibingibi mu gihe umugabo wari Perezida Museveni aherutse gukurira abarimu agahuru ku nzira abasaba kumvanaho igitutu bikora abantu bakora akazi kihutirwa gakwiye guhabwa amafaranga menshi nk'abatwara indege kuko bari bake mu gihugu kandi bagira uruhare rwabo kanya mu iterambere ry'igihugu. Uyu mukuru w'igihugu yavuze ko abantu batanigisha amasiyansi bo bahembwa bita make abona nabo batayakwiriye kuko ibyo bigisha nta kamaro gafatika bizana mu baturage. Nasimbukiye mu Burundi abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika banditswe ibihugu bya Canada n'u Burundi byaburiye abaturage babyo bibasaba kwirinda kujya mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko mu bice byegereye umupaka wa Kongo Kinshasa mu gihe hakomeje gututumba intama hagati ya M23 na FARDC muri Kivu Amajyepfo mu mujyi wa Uvira uteganye n'umujyi wa Bujumbura. Kuwa mbere no kuwa kabiri nibwo guverinoma z'ibihugu byombi zasohoye amatangazo yo kurira abaturage babyo aho itangazo rya Canada rivuga ngo irinda ingendo zose zidakenewe mu Burundi usibye intara ya Bujumbura Meri kubera ugizi bwa nabi n'imvuru zishingiye kuri politiki zishobora kwaduka. Irinda ingendo zose mu bice bikurikira kubera imirwano hagati y'abasirikare n'imitwe yitwara gisirikare mu ntara ya Cibitoke n'intara ya Bubanza, umuhanda wa RN 5 n'akarere k'Iburasirazuba bwawo mu gace k'ikiraro cya Bujumbura ukuyemo pariki y'igihugu ya Ruzizi na Reserve Naturelle ya Ruzizi aho ugomba kwirinda ingendo zidakenewe. Itangazo rya guverinoma ya Canada rikomeza rivuga ko agomba kuba kwirinda cyane mu ntara ya Bujumbura Meri kubera umubare munini w'ibyaha uri hejuru ndetse n'ibyago by'amakimbirane yo muri Kongo Kinshasa ko ashobora kugera mu Burundi. Itangazo rivuga ko umutekano mu ntara ya Bujumbura Meri uhindagurika kandi utamenye ko uzaba wifashije kubera amakimbirane akomeye muri Kongo Kinshasa. Umutekano ushobora kwangirika vuba kandi nta nteguza. Guverinoma ya Canada ikomeza ivuga ko umutekano umupaka ukomeje guhangayikisha mu ntara za Bubanza na Cibitoke bitewe n'imirwano ikaze ibera mu burasirazuba bwa Kongo ndetse rimwe na rimwe n'urujya rw'uruza rw'imitwe yitwaje intwaro yambukiranya imipaka. Hariho kandi ibikorwa by'ubujura, gucuruza intwaro no gushimuta n'ibitero byibasira abasivile bikorwa n'abayobozi b'abasirikare, inyeshyamba n'udutsiko tw'urubyiruko. Itangazo rikomeza rivuga ko ibitero by'abantu bitwaje intwaro, gushikuza amashakoshi, abana bakunze gukora ibyaha kandi ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byongera nijoro ngo ushobora guhohoterwa iyo ugenda cyangwa se ukora jogging wenyine cyane cyane mu mihanda ikikije ikiyaga
cya Tanganyika ritirinde kugenda gutwara imodoka cyangwa zo gukoresha imodoka rusange nyuma y'uko ijoro riguye aho ari hose mu gihugu harimo na Bujumbura. Iryo tangazo risaba abanyakanada kubika ibintu byabo by'agaciro, ibyangombwa by'ingendo n'amafaranga ahantu hizewe nko muri kofure yo muri hoteli, ngo abagizi ba nabi bashimuta abantu bagasaba ingurane kandi ngo byabayeho ko bibasira abanyamahanga. Itangazo rya guverinoma ya Canada kandi rikomoza ku bindi bibazo birimo ikibazo cy'itumanaho ritizewe ku buryo udashobora kwiringira telefone yawe ngendanwa ushaka hanze ya Bujumbura, ibura ry'umuntu rya hato na hato kandi nta mashini za jenereta zihari, ibishobora guhungabanya imikorere za banki, itumanaho n'ibindi. Bagaragaje kandi ikibazo cy'umutekano wo mu muhanda, aho imihanda myinshi imeze nabi, ibimenyetso bisa nk'ibitabaho, kutagira za feruje, abantu batwara uko bishakiye batubahiriza amategeko n'ibindi, kugeza ku kubanza kwikingiza indwara nyinshi bava ko zishobora kubafatira mu Burundi. Leta y'u Burundi yose itangazo rigufi rirekejwe n'ifoto igaragaza ibice byo kwirindwa ndetse n'ibyo kwigengeseramo. Burundi nabo bwasabye abaturage babo kwirinda kujya mu bice byegereye umupaka Burundi na Kongo Kinshasa. Hari ibice byashyizwe mu ibara ry'umutuku rigaragaza ko ari ahantu habi cyane ho kujya ariho ku mupaka Burundi na Kongo, aho itangazo rivuga ko abaturage babwo bagomba kwirinda uko byagenda kose n'impamvu yose baba bafite. Hari kandi hashyizwe mu ibara rya oranje ryegereye umutuku, akaba ari mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Bujumbura harimo Bubanza, Bukinanyana, Cibitoke, Mpanda na Mugina, aho itangazo risaba kuhagera uko ari ngombwa gusa. Ahandi hasigaye hashyizwe umuhondo ariko wongeraho ko umuntu ujyayo naho agomba kumenya ko nabo umutekano wabo ushobora guhungabana mu gihe icyo cyose mu Burundi. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Kenya, abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika banditswe umusesenguzi wa politiki mpuzamahanga muri Kenya ndetse Perezida William Ruto uherutse kuvuga ko polisi y'igihugu cyohereje muri Haiti kurwanya amabandi bagiye badafite ibikoresho. Yibaza niba nka Perezida ndetse na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga batari bazi neza ko nanga bigomba kujya mu butumwa idafite imyitozo n'ibikoresho. Perezida Ruto mu nteko rusange Loni muri Amerika yavuze ko abapolisi barwanya amabandi muri Haiti bafite ubushobozi bw'ibikoresho kugera cya 40% ndetse ngo abanyakenya bakoresha imodoka za caguwa baguze muri Haiti. Uyu musesenguzi Ahmed Hashi wasanga Perezida Ruto tarakwiye kuvugira muri Amerika kuko yihaye amenyo y'abasizi ko yagomba kohereza abapolisi mu butumwa azi neza ko bafite ibikoresho bihagije. Uyu mugabo yavuze ko abapolisi ba Kenya badafite imyambaro ya ngombwa mu kazi barimo kuko mu mutwe nta bwirinzi bafite bishobora gutuma amabandi bicisha amabuye. Kuri bwana Hashi asanga ijambo rya Perezida Ruto muri Amerika ritari ngombwa kuko utabwira abanyaburayi n'abanyamerika kuri mu rugamba rwo kubaka amahoro ku isi ngo uhindukire ubabwire ko nta bikoresho ufite ngo byerekana gusabiriza. Muri iryo jambo rya Perezida Ruto muri Amerika yanayishuye ko abapolisi 3 ba Kenya baguye muri ubwo butumwa mu kwezi kwa 3 uyu mwaka. Umuryango w'umwe muri Benedict Kabiru ukimara kumva Perezida Ruto avuga amazina y'abapfuye wasabye leta ya Kenya ibisobanuro kuko kuva mu kwezi kwa 3 babwirwa ko umupolisi wawe urengera muri Haiti bagasanga Perezida ari kuvuga ibintu adafitiye amakuru bakwiye kurenganurwa bagahabwa umurambo we bakamushyingura. Jacinta Kabiru nyina w'uyu mupolisi yasabye leta kugabanya kumwica urubozo kuko kuva mu kwezi kwa 3 bari bazi ko yapfuye bakamuhisha aya makuru bikaba bivuzwa ari nko kumusonga, bagasaba ko bahabwa amakuru yuzuye kandi umurambo ukaboneka byanze bikunze. Uyu mukecuru yabwiye abanyamakuru ko kuva Perezida Ruto ubwe yivugiye ko umuhungu yaguye muri Haiti agomba kumuha umurambo we akamushyingura kuko atazemera ko yapfuye atabonye umurambo we ngo awushyingure. Uyu muryango wa Kabiru rero leta ya Kenya ko yawimye amakuru ko umwana wabo waguye muri Haiti mu butumwa bw'amahoro. Ubu uravuga ko leta igomba kubabwiza ukuri igihe yapfiriye koko niba yaranapfuye kandi bikemezwa no kuba umurambo. Umuyobozi wa polisi ba Kenya bagiye mu butumwa bwo muri Haiti mu kwezi kwa 3 yavuze ko uyu mupolisi yabuze ubwo bagabwaga igitero n'amabandi aho bari kumwe bose bagatatana. Uwo muyobozi yavuze ko icyo gihe abandi bapolisi bashoboye kwigobotora mu bandi ariko Kabiru akamufata akabarishwe muri ubwo buryo. Ni ubwa mbere umuryango wari umenye ko umuntu wabo yaguye muri Haiti binyuze mu kiganiro Perezida yatangiye muri Amerika kuwa 2. Ubundi amakuru yose bari barayabahishe. Hanyuma ariko ikigo TIFA gikora amakusanya bitekerezo muri Kenya cyatangaje ko iyo cyakoze mu kwa 8 n'ukwezi kwa 9 uyu mwaka abanyakenya mu 38% badashaka ko Perezida azagaruka ku butegetsi muri manda ya 2. Icyo kigo cyavuze ko mu 2000 cyabaje mu ntara zose ko 47 32% bonyine nibo bashaka Ruto ko agaruka ku butegetsi, abandi ntibamushaka. 23% babajwe kandi ngo barashaka ko Raila Odinga yiyunga mu rwanyu ubutegetsi akaba umukandida Perezida, ariko 17% basanga Raila Odinga ashaje ku buryo akwiye kureka ibintu bya politiki. Naho Perezida wa Kongo Kinshasa Felix Antoine Tshisekedi yatangaje ko ategereje uburenganzira bwa komite mpuzamahanga ya Croix Rouge mbere yo guhererekanya imfungwa na M23. Yabitangarije New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo yagiranaga ikiganiro n'itangazamakuru. Umutwe wa M23 ushinja leta ya Kongo kuba yaranze kurekura imfungwa 700 ifunze mu gihe muri Nyakanga umwaka impande zombi zemeneje guhererekanya imfungwa nka mu buryo bureme cyizere. Ku biganiro impande zombi zikomeje kugirana, Kinshasa icyakora imaze iminsi igaragaza ko yiteguye kurekura imfungwa za M23 yisaba kugira ngo ibiganiro bikomeze. Tshisekedi abazwa gahoro igeze yavuze ati tugejeje Croix Rouge kwiduha uburenganzira
kugira ngo duhererekanye imfungu. Ku rundi ruhande umuhuzabikorwa w'Uru Alliance Fleuve Congo ryibumbiye imitwe ya politiki nitwaje intwaro nka M23 Colonel Nanga yongeye gutera utwatsi avuga ko bahabwa inkunga n'u Rwanda ndetse ngo nta niyo bakeneye. Yongeye gushimangira ko intego yabo ari ukugikinjiza gukora ubutegetsi bwa Tshisekedi. Yebwe umunyamakuru wa CNN Madewo bwasura Burasirazuba bwa Kongo. Nanga ati tuzajyana n'abaturage ba Kongo, turi abanyekongo. Nanga yongeye gutera utwatsi by'uko bafashwa na leta y'u Rwanda, agaragaza ko zari imvugo za Tshisekedi n'abambari bezigamije kubasebya. Ati nta kintu dukura ku Rwanda ndetse nta nicyo dukeneye. Inshuro nyinshi mu burengerazuba bw'isi cyane cyane umuryango Human Rights Watch zikunze gusura raporo nyinshi zibashinja kutubariza uburenganzira bwa muntu cyane cyane mu bice bagenzura. Ku itariki 20 Kanama uyu muryango washinze M23 kwica abaturage barengeje 40 mu bice twegereye pariki y'igihugu ya Virunga. Nanga abajijwe kuri izo raporo nziri zazibanjirije yavuze ko ari ibinyoma bidafite aho bishingiye bigamije gusiga icyasha M23. Ati sinemera ndetse n'amagizo izo raporo ko nicengeza amatwara aturuka i Kinshasa abivuga barabyishyuriwe. Mu ntangiriro z'uyu mwaka nibwo M23 yafashe umujyi wa Goma n'uwa Bukavu ufatwa nk'imirwa mikuru y'intara za Kivu y'Epfo n'iya Ruguru. Abajijwe niba batava mu bice bagenzura biciye mu masezerano y'amahoro runaka, Nanga yavuze ko byakorwa mu gihe mu masezerano y'abakemura ibibazo by'Abanyekongo bihereye mu mizi nta kabuza babikora. Ati niba byakemura umuzi w'ikibazo nta na kimwe tutarekura ibintu bikarangira. Leta zunze ubumwe za Amerika zirutse gutangaza ko zamaze gutegura umushinga w'amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu bw'u Rwanda na Kongo Kinshasa arimo kubyaza umusaruro ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Icyakora Nanga yavuze ko Tshisekedi nta kirombe cy'amabuye y'agaciro na kimwe afite, nta kintu afite n'umujura. Abajijwe niba Tshisekedi ari kubeshya Donald Trump yitwaje amabuye y'agaciro, Nanga ati nibyo ari kugerageza gukora, amadoha Tshisekedi azabigeraho. Nanga ati simbizi. Nanga yakomeje avuga ko mu biganiro by'amahoro biherutse kubera muri Amerika yirengagijwe impamvu umuzi w'intambara imaze imyaka agahishya mu burasirazuba bwa Kongo. Ati sinemera ubutegetsi bwa Tshisekedi, ibyo yasinye byose n'ibindeba, ubutegetsi bwe ntibwemewe n'amategeko, ntabwo ahagarariye Kongo Kinshasa. Ibyo bazashyiraho umukono hariya noneho ntitubigiremo uruhare ntibitureba, ntituzabyemera. AFC M23 ikomeje kongera ubushobozi n'imbaraga mu bikorwa byayo. Mu minsi yashize umutwe wungutse abarwanyi barenga 7,000 bamaze amezi 6 batorezwa mu kigo cya gisirikare cya Rubango muri Kivu y'Amajyaruguru. Barimo bahoze ari abasirikari ba Kongo Kinshasa nabo umutwe igize ururyo ry'abazendo babiyunzeho bagafata imijyi irimo Goma na Bukavu. Meja General Makenga yamenyesheje abarwanyi ko baha imyitozo kugira ngo bohore igihugu cyabo ubwo ubutegetsi bwa Tshisekedi bukomeje kwica abaturage bose ubwoko bwabo, gusenya imidugudu yabo, kandi ko bwasenye igisirikare cy'iki gihugu. Mu ntangiriro za Nzeri umwaka General Makenga yagaragaje ko abarwanyi ba M23 bafite intego yo gufata imijyi ikomeye ya Kongo irimo Karere mu ntara ya Tanganyika, Kisangani mu ntara ya Chopo na Kindu muri Maniema, kandi ko kugira ngo ibyo bishoboke bisaba kubona abanyamuryango bashya. Colonel Nanga yamenyesheje abarwanyi bashya kuretse iyi mijyi M23 izabona indi mijyi irimo Rumbashi mu ntara ya Katanga, Mbandaka muri Ekwateri n'umurwa mukuru wa Kinshasa. Muri Afurika hoza ari perezida wa Malawi Peter Mutharika uri imbere cyane mu majwi y'amatora ya perezida yabaye mu cyumweru gishize. Ukurikije ibiri bya gatatu y'uturere tumaze gutangazwa ibyavuye mu matora by'agateganyo, Mutharika w'imyaka 45 amaze kugira amajwi hafi 63% mu majwi yemewe amaze kururwa kugeza ubu. Mu gihe umukurikiye bya hafi perezida uri ku butegetsi Lazarus Chakwera w'imyaka 70 ari nyuma n'amajwi 28%. Ibyavuye mu matora imaze gutangazwa kugeza ubu bigaragaza ko Mutharika yatsinze mu duce tuzi ko twiganje bashyigikiye Chakwera turimo n'umurwa mukuru Lilongwe no mu mijyi ya Kotakota uri rwagati mu gihugu. Mu mahanga perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko ubutegetsi bwa Kiev bushobora kwisubiza Ukraine yose bumwimerere wayo. Amagambo yakaba agaragaje impinduka ikomeye ko ahagaze ku ntambara ya Ukraine n'Uburusiya. Mu butumwa yatangaje kuri rw'ambaga rwe rwitwa Truth Social yavuze ko Ukraine ishobora gusubirana imipaka y'umwimerere yaho intambara yatangiriye ifashijwe n'Uburayi n'umuryango wo gutabara n'Uburayi na Amerika utani bivuye ku kotsa igitutu ubukungu bw'Uburusiya. Trump bitangaje mu biganiro yagiranye na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky byabaye ku wa kabiri nyuma y'uko Trump agiye ijambo ku nama y'inteko rusange Loni iri kubera muri Amerika. Trump yakomeje avuga ko ashaka kurangiza iyi ntambara, ariko mbere yaburiye ko icyo gikorwa ishobora kubamo ko Ukraine ihara cyangwa se reka bimwe mu butaka bwayo, ibintu Zelensky yakomeje kwanga. Mu butumwa bwe Trump yongeye ko Ukraine ishobora wenda no gukora ibirenze byo, ariko ntiyasobanuye ibyo yakomozagaho. Ntiyanakomoje ku mwigimba kigwa Crimea Uburusiya bwateye bukaniyomeka mu mwaka wa 2014. Uburusiya bwagabye igitero gisesuye kuri Ukraine 2022. Trump yavuze ko ahagaze hahindutse nyuma yo kumenya no gusobanukirwa byuzuye uko ibintu bimeze mu gisirikare n'ubukungu kuri Ukraine n'Uburusiya. Yongeyeho ati Putin n'Uburusiya bari mu kaga gakomeye mu bukungu ndetse iki ni igihe cya Ukraine cyo kugira icyo ikora. Yise Uburusiya urusamaguru rw'igipapuro. Zelensky yashimye impinduka ikomeye kuko Trump ahagaze aganira n'abanyamakuru b'umunyamakuru za Loni. Zelensky yavuze ko yumva ko Amerika ishaka guha Ukraine ibyo kwizeza umutekano intambara nirangira. Abajijwe ukuntu ibyo byaba bimeze yongeraho ati sinshaka kubeshya, nta bisobanuro birambuye dufite, ariko avuga ko bishoboka ko Ukraine yahabwa izindi ntwaro, ubwirinzi bw'ikirere, indege nto z'intambara zitajya mu piloti cyangwa se drones. Nyuma bavugira kuri televiziyo ya Fox News yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Zelensky yavuze ko ubutumwa bwa Trump bwo ku rubuga Truth Social bugenda bahagaze kuri Ukraine bwamutunguye, ariko ko abufashe nk'ikimenyetso cyiza ko Trump na Amerika bazaba bari kumwe natwe kugeza ku musozo w'intambara. Yabwiye umunyamakuru Brett Bayer
wa Fox News ati ntekereza ko kuba Putin yarabeshyaga Perezida Trump inshuro nyinshi cyane nabyo byagize icyo bihindura hagati yacu. Mbere kwa kabiri mu ijambo rye muri Loni, Trump yavuze ko ibihugu byo muri OTAN bikwiye guhanura indege z'Uburusiya zivogera ikirere cyabyo nyuma y'urukurikirane rwavanga rw'indege z'intambara na drone by'Uburusiya byinjiye mu kirere cy'abimwe mu bihugu biri muri NATO. Mu cyumweru gishize Estonia na Pologne byasibye kugira ibiganiro n'ibindi bihugu binyamuryango bya OTAN nyuma y'uko Uburusiya buvogera ikirere cyabyo mu bihe bitandukanye. Romania, ikindi gihugu cy'umuryango cya OTAN, nabyo cyavuze ko drone z'Uburusiya zavugira ikirere cyayo. Nyuma y'iyo nama yo kuwa kabiri, OTAN yasohoye itangazo yamagana ibikorwa by'Uburusiya ndetse iburira ko izakoresha ibikoresho byose bya gisirikare n'ibitari bya gisirikare mu kwirwanaho. Ubutumwa bwa Trump bwo kuwa kabiri bujya mu kindi cyerekezo nyuma yo kumara igice kinini cy'umwaka ashimangira ko ibintu bimeze muri Ukraine bigoye. Muri Gashyantare umwaka mu gucyocyorana kwabereye mu cyuma cya Oval Office mu biro bya Perezida wa Amerika White House, Trump yabwiye Zelensky ko Perezida wa Ukraine nta makarita afite yo gukinisha ngo yaganza mu ntambara imara igihe kirekire ibikorwa bito bito byo gucana intege imbere y'igihugu kinini cyane cy'Uburusiya kandi gito n'abaturage benshi cyane kurusha Ukraine. Mbere y'ibiganiro agirana na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin muri leta yarazika muri Amerika muri Kanama uyu mwaka, Trump yavuze ko azageze gutuma Ukraine n'ubutaka bumwe isubirana, ariko aburira ko azaba kugurana runaka, no kuvuga impinduka mu butaka. Hari amakuru avuga ko Trump atinye guhatira Zelensky gwa uturere twose twa Donetsk na Luhansk mu burasirazuba bwa Ukraine nk'ingurane yo kugira ngo Uburusiya buhagarike ibikorwa byabo byose bya gisirikare byo mu murongo w'imbere ku rugamba. Ikivuzo cyatanzwe na Putin yarasika. Trump yanakomeje gukangisha gufatira Uburusiya ingamba zikaze cyane, ariko kugeza ubu yananiwe kugira icyo akora. Ubwo Uburusiya bwagiye bwirengagiza igihe ntarengwa binyuranye n'ibikangisho byo kufatira ibihano. Gutamenya icyo Trump ateganya gukora ni kimwe mu bintu bimaze igihe kirekire biranga politiki y'ububanyi n'amahanga ya Perezida wa Amerika, ndetse wenda ibi yavuze kuwa kabiri ushobora kuba ari igerageza ryo kunyeganyiza ibiganiro by'amahoro bimaze ukwezi kurenga bitavaho biri nyuma y'uko Trump yakiriye Putin mu nama ya Arasaba. Igice cy'ingenzi cyane cy'ubutumwa Trump yatangaje gishobora kuba uburyo bwarangiye amasezerano yo ko Amerika izakomeza kugurisha intwaro kuri OTAN nayo ikaba ishobora kuzuya Ukraine. Si umurongo wo kwiyemeza kwari kumeze nko kutagira iherezo ko gufasha Ukraine mu ntambara ubutegetsi bwa Biden bwari bwarafashe, ariko birenze ibyo rimwe na rimwe muri uyu mwaka Trump yasaga nk'abashishikajwe no gutanga. Hagati ariko kandi Perezida Trump yavuze ko Ubushinwa n'Ubuhinde bigira uruhare mu ntambara ihuje Uburusiya na Ukraine binyuze mu kugura gazi na peteroli y'Uburusiya, amikoro yikomokaho akaba ari igihugu gikoresha mu gukomeza intambara na Ukraine. Trump yaruze gufatira ibihano Ubuhinde binyuze mu kongera imisoro ya 25% ku bicuruzwa bituruka muri icyo gihugu, bituma imisoro yose yakiriyeho icyo gihugu igera kuri 50%. Nko muri Kanama uyu mwaka Ubushinwa bwaguze 47% bya peteroli yose Uburusiya bwagurije mu mahanga, bugura 51% bya gazi yose muri rusange, mu gihe Ubuhinde bugura 80% bya peteroli bukoresha mu Burusiya. Ibihugu byo mu kora bibiri byihariye 80% bya peteroli Uburusiya bugurisha mu mahanga muri ibi bihe, ari nabyo Trump yaravuga ko biri kugira uruhare mu ntambara kuko aya mafaranga ari yahindukira akajya gufasha Uburusiya kuyikomeza. Ati Ubushinwa n'Ubuhinde n'ibihugu bya mbere bitera inkunga intambara ikomeje binyuze mu gukomeza kugura peteroli ikomoka mu